Meze neza. Bravo. Sasa abashimye cyane ko waje muri Buja Night Comedy zipreja n'agateka k'agasanzwe abana bazana n'abana bawe Ngorane. zaje n'abana bimeze Niondeka mwingine. simiza sema mfungu Niondeka mwingine. Ni mubambe. Mwana lakini. Wakisigura simiza sema mfungu kibazo cha mbere ni ukurifuza kumenya amazina yawe yose iyo nasema mfungu abavyeyi bakwisigura Amazina yanjye ni Manira Gabakizi. Idris Mwene nindere wa Simiza sema. simiza sema mfungu ni soko yawe Njyewe nyine numva ni soko ruri imizi yanjye. Merci beaucoup. Simizi Yego. turatangaje umugambi wa Buja Night Comedy kandi turashima cyane kugira baragiye badushyigikira badushyigikira mbega nicyo kibabwira abandi bantu promoters ama influencers n'abajournaliste kuja ku mugambi wa Buja Night Comedy. Jeki nababwira nuko iki kirugo kigira ikiwabo. Hariho ivyiyumviro n'ibyigeze kuba muri kahise. Ndibuka mu 2013 barigeze kuba nogira icyumviro cyo cyari hama cyasaga yuko tugikorana n'amamedia. Abantu babyibuka hari ibintu mu nyuma bagiye batwara icyumviro ari abajournaliste bari sensibiliser promotion nkuko nyine icyumviro kibakeneye uko mugabo cyo umuntu afise ikibanza yambaye atanga twakorera iki cyamura de nako cyose n'umuraperi ego ikintu cyambere nabonye ko tugira promotion ya hip hop kumva twagira ahantu abaraperi bahurira muri Friday. Hama mugabo byasabwa yuko nkorana n'amamedia icyo gihe subu ari bavuga amamedia digital icyo gihe gusa hari amamedia traditionnel amaradiyo televiziyo kuko ndabyibuka icyo gihe ndavuga n'umujournaliste witwa Paul Emile akora kuri radio icyo gihe muri Zambia aho byatebeye byasaba ndamurindira. Hama mugabo umubosi umwe afite icyo kibanza nta patience yagize yumvise ide acara abajournaliste hari abajournaliste nari contacté Yann Santana utwa Jojo Paparazzi Eri Santana Jojo Paparazzi DJ Tero na Paul Emile bari abajournaliste bane ko nari navuze ati nkorana na babiri bo ku radio n'ababiri bo kuri televiziyo bamusaba urumva ari nk'iyo Friday abantu baza bamediatiza ikintu umushyikira kigere kure mugabo icyo gihe Jojo Paparazzi yakinnye akinyererana azasirisha amabato ku iradiyo. Hari indirimbo Fabio Rodriguez kuririmba ariko aradisinga Bface buribuka ngo cyagiye ngo ndakurungira ngo kuribonesha yari ide wanje nico kumva ico kibazo bagitwara hariya Jean Bikirapfa ibyo kumva umunsi nije kigeze kibazo nyuma rero nshemo rero umuntu yumvira ikintu mu nzira ya comedy ndavuga ati umuntu ashobora gucisha nganye aho umuntu agasapotinga ofite ibintu twagiye turabura n'abantu bashoboye kubahuka ibiri mu mutwe bakabikora mu mutwe bakabyambika bakabikora. Rero nuvuga rero yuko maze kubona iki cyumviro ari nta mpamvu mvuga ati ubizindwi yatangaye kugira akantu kwezi kurakwiye yaba ari ibintu byoferinga ku munsi wa mbere ugikora ariko byari kuba byagize sibyo ariyo nuvuga ati iki kintu ni ikintu kinini cyane rwose abantu bakigira icyabo bagisapotinge bagipartaja nyine abantu nyine bakiyumvemo ni ku buryo bushobora no kuboneka izindi nzira zotuma n'abantu b'abanyamitahe bashobora kwishyiramo
icyo cyane Thank you so much. Kandi hari n'umuntu benshi cyane kandi nawe usanzwe uri mu influencer ufasha kugira ngo impano zikure. Sinigera rero ko abarinzi mu baki hari umuhuza n'umudahuza. abo turahuza baririmbye no tudahuza wewe gagaga avuga ngo sinzi ndabyibuza nake cyane ko ari impano nyinshi umaze gukusanya umaze kuzamura nubwo none kugira ngo rero kuzimana bisaba yuko abantu babyunguka nubwo iyo tsinda yizanye cyane rero gushyigikira impano bo aho ijambo nyamate yavuze ari ngaha ari ibintu yise giturire giturire mu muziki n'ikibaho oya niyo mpamvu byinshi byunguka gute gusa sometimes babyita ibiturire kuko byaca mu nzira usanga bigomba giturire mugabo uno munsi ndashima ko amaradiyo amwe yo yaramaze gufata ingamba y'uko promotion bazabayigisha officiellement kagenda ku radio bafise ibiciro bakagwana reso jendi kumuririmbira aho nigeze kwandika ndafasha naragiye kuri Buja FM barambwira ati turishaya ndagenda kuri classic baranka n'amarishira atwara nubone gusubu ibyamye nta gishaka kiriko turagira mugabo nukumenya ati uno mwanya turiho dukora iki nicyo kintu kiri très important ya ni nacyo bagomba kiko n'aba twebwe cyangwa se abandi niho nariko ndagira rero pastor hari nabona ko tsigura ko DJ Fernando hariho uno munsi ko bashobora kuba native mu mavyuzi mugabo hari urugenzo atuza kwiko panaroliro ko harimo kubikunda byanga harimo sibyo mugabo harabo na rero Dieu ndavuga iterambere il y a des illusions ziza des fois ugahendwa nibi tubonesha amaso biba bigezweho tuza twikanga ariko twageze ku iterambere mugabo hari ibindi bintu ariho mushinge tutarubaka pas encore aho rero ni umuntu akironde hari ahantu umuntu akirondeza ni uno munsi ubona ngaho usigaye uvuga ati kuja night comedy ugasanga ni viral mugabo ugasanga hari ikintu kiba kibuze rero hariho imishinge yotuma tugati ndifuza kumera nka naka uno munsi turabona abaririmbyi baba mu maturne kabisa ubwo bagenda kuraba nk'ubuzima babayemo ugasanga abasonga n'umurinzi agitangura hariho rero ikintu tugomba kubaka aricyo umuntu agerageza kurondeza mu nzira zose zishoboka simbizi nuvuga ngo wewe ufise deep knowledge mu bijyanye na entertainment ariko tukavuga ntitwaheze baravuga baba promoters abumviriza umuziki abaririmbyi imyidogo yamaho ntidutera imbere umuziki wacu ntuvutswa n'ibigenda gute mbega habura karite y'umuziki habura support y'aba promoters n'abaririmbyi wacu batazi kwidandaza mbega hakorwa iki Jendi baza ko cyo kuvuzwa ndibaza n'abakicindogera kubera muri Impress of Sound platform yo mukubwirizako ibyo yari imyidogo ya kera ntibamubuza mugabo no musi muri ibyo bengene arafise kwiraba bwati bimenze uko ndibaza cyangagera radio n'ibyo kubesha vraiment nigake numviriza radio ni nama emission make cyane ashoboka n'abanzi akora kuri radio kubera ibintu byaragenda hinduka kubera uyu muziki ibintu byose biko bigenda biba digital sibyo nubwo yuko umwidoga ati ntibatuvuza ntibagira iki paza ibyo byose byose nibaza ko umwidogo umuntu yokugira hama ikindi kintu je mbona surtout kandi nanagushimira ko ino platform wa créer nibaza yuko ino platform hanini yoba des fois babyita utugenegene mugabo ugiye fo yuko abantu bari muri utugenegene bagerageza kumva ikibarimo bakanahigira bakaronka kibari platform y'abo bantu bazahigira bakamenya yuko izo ngabire zabo harabuzateje imbere turafise ndibaza uzuronka amatemonyage abantu benshi ma challenge bahuye nayo bwa mbere kuri indege sinzi ko nyamate yari ngaho ari kumbaza tugambira amashapo kuri izi ndege byari byagenze gute kumva yuko je ndafise umuntu vraiment yamubwiye neza ati wewe ibi bintu bya by'amashapo c'était en 2018
ni ibintu by'amashapona byose twabivugejeje yego uramucineke na video irahari kuri YouTube iwanje 2019 iri kuri YouTube iwanje amavideo ari muri 2019 muzobona petabwira nyamate ati tishapozo no nzumva zimugejeje heba urasiheba ngona yuko aguma bandisha gatambisha pozi 3 urabona yuko atambisha amashapo menshi ariko novuga hari amategeko menshi yagiye arabaho kuva 2005 barashinze droite mugabo umuntu yafatishije ku mpano yiwe akoresha social media uzigera wambaye karidoga amadolari n'amadevisi bisigura yuko ijya ngabire wamaze kwitahura no kwitahura n'ubutunzi nyanza iba exporte urabyumva ariyo mpamvu dukeneye yuko dukuza ino platform zacu dukuza ahantu ducisha ibyacu uburyo tumenye iba exporte rero inzira yongeye twagiye tubona n'ibibazo muri kahise ugasanga umuririmbyi yatowe muri management bamutoye mw'ibarabara baramutoye agiye muri management sibyo hari sacrifice runaka baratanze naho ugasanga umuntu nta sacrifice usanga afise izina rinini ni umusitari kabisa mugabo ubwo umusitari bwiwe nta sacrifice nini yigeze agira ntazi agaciro k'ibyo afise ugasanga hariho abantu benshi babibwira sibyo mugabo bidakunda yuko bashika amutora naho ugasanga hari umuntu bamutoye uko studio naziriwa gute video naziriwa gute promotion ntazikorwa gute ngo hari n'ama platform abantu benshi baramenyekana kugira amana ashobora gusohora indirimbo imwe akayishira gusa kuri YouTube akaba umustar nta ngumu dufate example Benzema nyasohoye Benzema afata nambari dogomo ashira ngaho ashira indirimbo ntiyabaye yiti zero nk'umuntu yatoye dokomashira kumva n'Imana tuyavuze ati ndaguhaye bisigura yuko nk'uyo byagenze uko agaciye atahura yuko hari abandi ibyo babibwira ntazigira amenya agaciro kiwe of course urabyumva rero bica bisaba rero umuntu ashyiraho ingamba zimwe agafata ingingo zimwe niyo mpamvu umuntu acengereka ibyo tw'ibyunguka wanashaka ibyunguka byabaye muri ibi byumviro nyine agashyikiriza abaririmbyi batandukanye mwabwiye ati mumenye agaciro kawe nimumenye yuko ingabire yawe atari ibyo kugenda gutanga performance kwa gusa umenye yuko uno munsi ari umuntu afise akabare katokuguru kadashobora gukora atandirimbo ziriko ziravuga mugabo ujya wakabara ari mubyunguka none yo indirimbo ziriko ziravugirizwa hajya ahantu wowe inyungu yawe iri hehe umuririmbyi yamubwira ibyo araja ku maradiyo ngo simbizi n'umusatsi Duza pia kwa umusatsi gatoke umusatsi ndiko ndakwereka inyungu yawe sawa rero ati rero guhera cyangwa ati sawa rero nayo mishorari ndabutse kwa randiko nawe je kuri no musi kene ko ndakuvugira ikintu cyawe nyine ari gushiraga aguhevyongo kandi icyo kintu cyarafashije abantu benshi ijambo ivyungu kajyabaye nk'ikambo ku bantu benshi naba baririmba naba journalist uno munsi umujournaliste nakubwira ati ni babyita ati dukore ivyungu ushaka ndakuvuze ndawushaka ndakuvuze ko fait partie sinkeneye kumenya icyo indirimbo we namukeneye kujya hita uzoje kwira abana ibyo ni ibyabo mugabo barriere yawubwira ugera aho hantu icanje gisirenga cyo kujagenze merci beaucoup Simbizi turashima cyane ko Simbizi numwe mu bantu dufise muri industry yo mu Burundi kameme ndibaza nta muntu umwe ufise abantu benshi waramuye baba ba promoters baba ba journaliste baba baririmbyi peut-être yuko arabo wigishije abandi uraba support baragera kure mbega Simbizi abo yakujije bo bari nk'abandi baramushimira cyane byarahindukiye kujya umuntu mukuza gaca akakuraba igitsure cyangwa umuntu warisitwe ntiwabivuga abo bantu bariho je novuga yuko hamwe nogenda mvuga ati abantu cyangwa iki je ikintu cya mbere nta regure n'imwe sindi mu bantu babayeho kugira bicutse je ndi mu bantu baticutse ni kamere kiwanje kubera ikintu cyose mba nakoze ndayikora
ndi conscient sibyo kandi ikintu nacyo abantu bakwiye kumenya je kuri jewe sindaba inyungu z'umuntu umwe je ndaba inyungu rusange je ndibaza yuko ingamba ngwana singwana urugamba rumwe je ngwana urugamba rusange muri twese niyumve ko je ndi umuntu nahora yuko umuririmbyi ateye imbere bingaruka ko hariho amabanga menshi je nk'ubu hari ibintu nkora ndaba nkumviriza nk'umurinda y'ukwirata ariko aridoga avuga ati undi ibi ariko aridogera ko ibi bihari ugasanga hariho kutamenya runaka bafise ku buryo je novuga ati ko sinovuga ngo umuririmbyi ngo ndamuduze nta muririmbyi n'umwe araduka yenda kubwije ukuri umuziki w'Uburundi urafise aho ugeze je nama ndabivuga ati ku kintu cyitwa qualité umuziki qualité uno musi turafise umuziki twavuze no ku mateleviziyo mpuzamakungu umuziki w'umuririmbyi wo hanze ugacamo n'umurundi ugacamo ntuboneye ko hari shit ukabona ati nisaba bikorera abatanye byose biraryoshye mugabo je ahantu hanini mpagarara ni ya mibereho y'abamuririmbyi kuko uravye tufate nkunda ravye je avredi je ari ndi besa yambabaje bari bavuze ngo sinzojiura yavuze ngo ari umuririmbyi arazi urugero ariko ese arazi yuko umuririmbyi ariko yokwakira umuririmbyi aje ava hanze arazi yuko baduze kuri stage uyu ari we ikone dufise ese genre hariho ukuntu tuba dukeneye kudandaza ishusho yacu ariko umuntu aba akwiye kwihagararako ese urumva neza yuko kugira uburaya no kutagaruka ku izina uba ufise ari ubona yuko ari suje woja aho nuko cyerekana yuko ari ahantu iterambere tutaragera ko no mu mitwe yacu ndabona turatera imbere ariko ushobora gusanga niyo content yari akeneye isi content y'umuririmbyi y'urugero basati oya Sadu amaze imyaka hafi 200 n'ikitege uno munsi DJ Fernando atangiye hirya yejo amaze kuri indege ari uruhande DJ Fernando agomba ubikunda imyaka ategeze kubera ko sabi hariho ubugize Sadu bamaze kugeramo Fernando ataragera kandi bituma mugora kugira zo hange uno munsi biragoye ko umuririmbyi amaze plus de 20 ans agihagaze ni uko umuntu uza kunyigereranya cyane no game ndayiko kuva 2006 Rabyo mamagaze bakutumye liste y'abantu ijana mu gihugu cyose ndi ubikungunya nawe iyo liste bayitwanda ari ndazi ko mu bantu banyanganye n'atari ndabizi neza yuko ne bamutumye abantu ijana yoshiramo agashira abana ko agashiramo barambo mugabakanya kwa ndabara nasho afise fanda mu 19 arikiye cyane kana kumushiramo gasanga bamubaje simbizi ko atari qu'est-ce qu'il y a uba ntasho mwanya ngaho nkunde unyanye ugiri urashyango kwa bashe kunshiramo abagusabye hari igihe bagusaba liste ariko barondera bakabubuje gusaba abantu benshi aho rero iyo liste ndayirimo kuva mu 2008 abari no unyene ubwiye tumbwira umuririmbyi yitwa Dazjembe arafunze arashaka hari ibihe bagusabye liste yagomba kuba ari ekana bari njye bari na jajo amisi no bagihari bari ko yavuye garege yavuza itwande arwa fubunyene yari mu bazi bari mu benshi ngabo bari muri liste mu myaka yagezane iragira ibihe byabo biraheraza abandi bagize asi bose ni barafa basayadogoye barimo hari imyaka yageze barimo kanyerewa uno musebe harabaririmbyi uno musi bashobora kumengo ni ubona sivyo ugabo hari usanga bari bagenda mu bibanza abandi bari uko tugenda tubisaka umwana bamwakinjira mu ibuka mu 2021 ministre yitwa Ezekiel yigeze kuduhamagaza abantu bari mu entertainment ababwiye ati bagende kwiyandikisha muri OBDR dusure sente ko sinzi ko ari n'abarenje bagiye muri igiteye kugira ndakurikizwe hariho izindi ngamba zigomba gufatwa ngene zivaye no kubarinda nyene yaswa kwimenya rero hariho ibintu byinshi usanga abaririmbyi bacu batazi ugasanga twama mu myidogo atampamvu nimwe ugasanga ibintu basaba byose barabifise oro hari ibindi bintu rero byaba bisaba ari platform mwena haya byo kuza muratumira abantu bafise ikintu baba bazi abo bakaza kubisigura sema vumba it's your time kugira ngo
mumaze ikibazo icyo ari cyo cyose wifuza kubaza Semavumba, ufite ikibazo ashobora kwegera ngaho imbere maze tumuhereze mikoro. Mwegere ngaho imbere tubahereze mikoro maze mubaze ikibazo icyo ari cyo cyose Simbizi wa Semavumba. Merci beaucoup. Mazina yanjye nitwa Alando One, ni mazina nsanzwe nkoresha ko promoter. Icambere mbanje gushimira Mastermind w'iki gikorwa kubera iki gikorwa ciza cyane kandi kigiye kuzamura impano nyinshi kandi gufasha abarundi benshi kugaragara twongera tugaragaza impano zacu. Ndamushimiye cyane kubera igikorwa cyiza cyane. Is my first time kuba ndi hano ariko si bya mbere kuva iyi Bujanat Comedy igira itangure ndavyumva ariko kuva umwanya mugabo ni bya mbere tse ngaha ariko nabikunze nabishimye intambwe nziza cyane kandi twizere ko mu minsi bizoba byavutse kandi bikomeye. Turagusengera utama bitanguje iki kibanza ni gito dushaka ko mu minsi uzokorera muri stade. Kukanya gato mu ntije ko kubaza ibibazo Semavumba sinza kubaza ibibazo byinshi cyane, nza kubaza ibibazo bike ibindi yagira bivuga kuko yari ama edition na Genefise mugabo mu bibazo mu majije yagira bishiramo mutama Simbizi wa Semavumba. Ikibazo cyane cyo kubaza turakuzi kera mu misi heze cyangwa mu misi iri inyuma gato tutambutse warapromotinga cyane ibijanye n'umuziki cyangwa muri rusange entertainment ariko muri no misi tukona muri politiki cyane. Ni giki cyagutumye ivy'umuziki cyane entertainment cyangwa impano z'abarundi ubanza kuzigiza inyuma ukaja muri politiki cyane? Ikibazo cya kabiri muri rusange izina Semavumba ni izina rizwi cyane mu Burundi ndisuye naho ayi Bujumbura cyangwa mu bisagara bimwe bimwe ariho bakoresha rezo sosiyo cyane barakuzi ariko Misiri aho tugeze ubu bikuramenyekana kandi muri kariyeri yawe wavuze yuko uri mu batanguye cyane cyumviro nk'iki naho byashitse bagutwara ide yawe. Ikibazo canje kigira kabiri kivuga uko Simbizi wa Semavumba urabiye kuri Mastermind ndamite Mastermind yatanguje Bujanat Comedy byakirukije byinshi bikirutsa byinshi mzo wakoze wewe nk'umuntu wari ufise ivyiyumviro birenze kirageza bigoye ko ata promoters azihari nta marezo social naki amaradiyo yari zasinzikeya za CCB FM Prince zande wewe ubona ko ugiye guterera iki mwiki ciyumviro naho kitobicanke mu ciyumviro c'abana bato mu bijanye na entertainment bakora duga wewe ubona woterera iki canke uzokora iki? Iciyumviro ca gatatu cyangwa ikibazo ca gatatu arico cyane mugira mpe umwanya abandi ni kibazo kivuga kiti Simbizi wa Semavumba mu rugamba turimo rwo guteza imbere igihugu cyacu Burundi ku Burundi kuri vision dufise ya 2040 2060 wowe Simbizi nka Semavumba uracari muto naho batsugwawe ko turabizi ko umuntu ava mu bato akaja mu bakuze mu gitugu mu bajene aba arenza 35 sinzi imyaka ufise ariko tukuravye muri rusange cyangwa ivyiyumviro vyawe uracari umujene uturabiye imbere kazoza nka mukuru wacu ubona yuko ugwaruka ruhari uno munsi n'umuvuduko dufise ubona yuko muri 2040 zo tugeze 2060 zo tugejejeho murakoze. Mubajije ibibazo by'ingirakamaro cyane. Ikibazo cya mbere ati warahebye entertainment tujya muri politiki yaba ari entertainment no ngase magari ari ikintu kimwe nuvuga yuko ari ama platform ya kera. Platform za kera ariho ubwoba zadutera munda kuzigeranya n'abapastori ba kera barabateroriste baraduhenda urumva tuzosha
atubesha katubwira ibintu bitera ubwoba nyine terrorisme akaguterroriza ku buryo ucureka gukora urindira ibiza biva mu kirere ngo uzoronka ibivugo bo batwereka yuko tuzoronka ibintu tumaze gupfa niko niho batubohera gaca tubahurije kuguma mu vyumba by'amasengesho uturindiriye gupfa kugira tuzobona iterambere turarindira umuntu umwe yapfuye aze kutubwira iterambere yabonye turabura na Yesu ntiyigeze avuga ibyo yabonye yavuze gusa igihe kubategurira amazu ntiyigeze nuko byanditswe bisigura iki hari ibintu byinshi muri kahise bagiye baratwugarana kugira dutere imbere kuvuga yuko umuziki na politike bitajyana umuntu aba ariko arakoroka kuko umuntu azokwiyumvirira iterambere rya n'umunyapolitike umukuru w'igihugu n'umunyapolitike umuburamatari n'umunyapolitike umushikiranganji n'umunyapolitike kandi umenye uyo bavuze ati sinzi mwibuka igihe bavuga bati kirazira yuko imoto irengana ngaho ni ingingo yafashe umunyapolitike sibyo peut-être hari ingingo ushobora gusanga umunyapolitike afashe kubera utamwegereye mubwira ati aho umuca nawe umuhaye umugongo aza gufata ibimujiwe ngabo no munsi umunyapolitike umwegereye jewe sinitoza ntari gushinga amateka nta na kimwe je ndugu nyene mugabo je umunyapolitike ndamubwira umugenzi hariho nk'ibintu ngashikiriza ngaha kubera mba negereye umunyapolitike tukabiyagako akambwira ati ibi navyumviye kwera ibi n'ibi uno munsi novuga yuko aba entertainer turi nk'abana turi nk'impinja turindira ko badufatira ingingo hariho pa imwe umengo twarakutse ugukura kwacu duca tugira ya barriere yo kuja kure abantu badufatira ingingo zitworohereza zotuma dutera imbere muri ico gihe cyo tubaho tuguma turindiriye ivyo baza gufata ingingo twonyene bafata ata intervention y'iwacu ata n'icyumviro cy'iwacu naho rero tusanga novuga yuko ni muri parcours y'ubuzima bwanje ko je ndi umuntu yemeje yuko namba ndiho hano ku isi hariho mission fise kandi Imana izomfashe isi nzoyiveko iyo mission ndayirangije ndifuza yuko nzoba ku isi mbonye mu entertainment na entertainment ndava mu ndo ndayirimo mugabo ikibazo ku entertainment ari kibazo cya politiki abambaga bose hariho ikibazo cya politiki hari abanyiririmbyi bonyene ntibashaka kuba abanyepolitiki kugira icyo kibazo cya politiki y'iterambere ryacu tubimenye ibi navuze byose by'amategeko yose ni politiki bisaba yuko abaririmbyi bayamenyeshwa bisaba yuko bamenye ingene bavyitwaramo jana nicaye ndarindira mbone yuko bazokwibwiriza meme na Michael de Musicien je ndi umumando wa Michael de Musicien ndakenera gukotiza ibiro yirugaye nibo bari lisansi kuko ari je mbande kondakora ko ni bajejwe kuko Michael de Musicien ya ASP nazo ziza gufasha leta ariho hantu hamwe musanga leta izikorana leta hari ivyumviriza gukorekta iwacu twebwe nabo turabanyepolitiki mugabo ijya association twaturikiye cyangwa amakoperative tuba turimo niyo bakwiye gushira ivyegeranyo abanyepolitiki ibyo dusaba ora abo bantu nabo barisanse kubitwarayo barugaye bari kukivi none gashaka jewe niyemeje vuga ati ntawanumye mugabo ndabibona nocandika kubikora ndavuga ati no abanyepolitiki batwara ni bande na bafata ingingo ni bande na bisaba yuko ndabegera mukubegera nabo ibyo bakeneye ndabikora dunote panaje ibyo mbangeneye bakabikora mugabo ibyo nibo bikora mukibatabone ko turi kumwe ko tubyumva kumwe naho rero usanga rero hari abandi bari kubikora rimwe navuga kare hari ingingo abakuru kuva kera baririmbyi harimo bo bajya abaririmbyi kwegera abanyepolitiki ni kuva kera muzorabe hari video nabonye yabaganza yo muri 1979 narabonye ngo baba mama bakiri bato mama bari bagore rutembekera bari n'abari muri amabano ndabonye ko bari bakira ba jeune fille bari bato bakiri bato nyiri bafise nk'amahako bakira adolescent menga mubona ati yarimo urabyumva kwegera abayobozi kandi bo bambaye impuzu za iporona nashaka bitandukanye n'ivyo umuntu agira amahitamo yiwe akavuga ati je shikikinga
sivyo nuvuga rero yuko umuziki na politike birajana niyo mpamvu ubona no mu bindi bihugu baririmbyi batima bo baraja no mu migambwe bakitoza kabashinga amateka turabaza Tanzania ibitoza ngo ku giti cyabo baraja mu mugambo utsinda banyaranje bakaja kuri list bagatora nta muririmbyi n'umwigeze yitoza ngo arigenga bajya gusuzubona haba muri Tanzania haba muri Kenya haba mu Uganda afuma aja muri parti d'opposition ifisi nguvu mugabo fan base yiga tumatora nuko biba bimeze baje kubeshi ngo umuririmbyi ngo yitoza agateka agatora nuko rero si kuvuga ngo politike n'umuziki birimo ari kibazo cha politiki iko chaka bimeza bwagoje ikibazo cya kabiri cyavuga kuri bijyanye na Buja Night Comedy navuga ati kirashigikira impano mbega zose bavuga novuga rero yuko ku kibazo naho cya Buja Night Comedy novuga yuko je uko ndabibona nuko nari nabivuze kare je ndayibona nka platform nziza y'ibinyene turimo ngaha yahantu muraza kubarizwa ngene ibibazo mwene ibinyene hama kanavyishura isinzi nzima igatahura ingene aba entertainer biyumvira hama je novuga yuko ikintu nyamukuru jewe mbona vuga ati nshobora guterera kuri kino kintu surtout ni mu nzira yo kuyikuza ico maze kubona hariho amaprocedure umuntu aracamo kuko ibi bintu byo ngaha mu Burundi cyo maze kubibona umuntu agira ibitego myinshi agira abansi myinshi agira abantu benshi bagomba kunaniza abantu nk'ubu nyene kandi kenshi niyo mpamvu uzosanga muri systeme yo mu Burundi no mu buzi uzokumva akajambo ngo experience hari n'umuntu n'ibiburi abakeneye abona ati kenshi niko bimeze wewe nyene isemo ryiwe rigarukira ageza tagin alikarajaye je novuga neza yuko ikintu cya mbere nibaza yuko nyamukuru ndashobora gutera ibyiyumviro urabona wewe uruhu uno musi aba generation y'ubu je ndi muri generation y'inyuma gato mugabo hariho ibyo nzi muri analog hari ibyo nzi muri narabonye analog narabonye na digital uno musi turi en face ya generation usikia kuri zitatu hari generation yabaye muri analog n'ubushinire muri analog nyine hari na generation yabonye analog yabona na digital hari na generation izi digital gusa rero uno musi generation iri hagati izi analog na digital ikabikwereka byose iraguhereza ibanga je ikintu nyamukuru mbona ngaha ni ibyo banga tu hari banga twe tuba dufise twabonye muri kahise ushobora gukorera amuga ukariyungurura ugakuramo ibyo ukeneye kugira ushobore gutera imbere kugira ushobore kera bibaze mu Burundi byari bigoye kugira ukore n'umurinjira amanitse kuri pancarte ni ntambara nyinshi twagize kugira umusubona yuko muri bashobora ku brand ambassador ubone yuko ushobora gutanga icyumviro cyawe ukaronka na sponsor amakontra hanabizi neza yuko icyo kintu kirashobora koroha kubera hari abantu tugerageza tugenda tubyorosha aho hambere n'ikibanza ntacyo bashobora kuronka ushobora kubikorera kuko biba bitahura bisigura yuko hari ibintu bigenda biriko birakura kandi ndibaza yuko turabigiramo urundi ruhare kuko iyo abandi n'ibikomedi itanabaho bumvise yuko nk'unyamata aramubwira je muhira kera nagagasho bumvise ko yanshingiye nawe ngawa musigara n'abantu bake nkaje batoshingiye nayo ko tutabaye mugabo cy'ikintu nyamukuru ndabaterera n'igiyumviro kandi je mbema iyo umuntu ndamwaye cyumviro akagikorera ko arashobora kugera hageze je novuga yuko nyamukuru n'ivyo vyiyumviro kuko n'isi yaremwe n'ivyiyumviro isi yaremwe n'ijambo ibintu byose tubona bavuga ko byaremwe n'ijambo ko ijambo rirarema ndashobora yuko dushobora guhanahana ibyiyumviro hamwe ibyo byiyumviro bikamenya aho tukaba ntitube cyane mu byifuzo rero umuntu uri kontra ibyifuzo ndakunda kumenya ibyo umuntu aba akeneye hamwe ibyo ukeneye ku rugezo nyine uba uriko bikakugeza ku byo wifuza ko ndabizi neza urifuza nyine yuko ibintu nyine bibanye n'uko ubyifuza nyine urabibona ukabona umunsi uri mu byo ukeneye
nambura umuzika n'ubwira kandi ukarakinda ibyo bibiri ibi bintu by'udushingira nayo bagira ngo gitse ati je natanguye n'agaspika ari tura ari gihe biraryoshe ayo niyo amatemwanyaje nimwe nababwira yuko umusaraba ari batanguye bagatangura bari mu byuzuye mboga saba rumuriki ari on top mugabo nabira kamwe karavuga societe nivyo rero jewe ikintu cya mbere nyamukuru mvuga yuko no shikira muri no evenement de supporting bageza hose mugabo ahanini nzo supportinga kubana naho bugeze abana uba wifuza oya Yesu nzogushira yo wifuza mugabo impanuro zihwanye naho bugeze ukujya umwana avuka agakora kagenda uku biraryoshe kandi ni uzokumva amabavu hari ahantu ugera wicaye ukora amampire wubatse ukaryohe ukavuga uti iyi ni yasho yanje je niyo mpamvu niyo ndi muhira marambwira umugore wanje ni akanakara ko kumara yanje akanabifoto mu fande kubera yarambuye ese nashite ndamuno naramukoreye ndakora ndagenda arantumye mbibona ndayizana bagira ikintu bizana rero naje rero umuvandimwe no wacu mubwira ikigeni mbibona wizana ugakuruka duga hamwe ugera mu kintu uvuga uti iyi ni yampire niyo bakiye kandi rero bwace nishura n'ikibazo cya kane cya vision 2040-2060 ikeneye kugera mu novuga yuko burya mwebwe muzogera iranaze muri 2040 burya 2040 si y'abatanu ni ya mwebwe mukiri bato ni ya mwebwe rero kuyigeramo 2040 hakeneye kujamo abantu b'ibibabi hakeneye kujamo abantu bafise ibanga abantu bakomeye hari abantu ashobora gutera imbere ata sacrifice n'imwe yabigiye ugasanga umuntu ukabona umuntu hejo ukabona umuntu asigaye agera muri V8 ngiyi inzu mugabo ugasanga hano parcours biraryoshe uko urashinga intaye kuri parcours uri muri 2040 werekana ingene washoboye gusatira ikintu cya mbere nkundira entertainment nuko imiryango irashobora kuguruka neza juste ibintu hamwe isi yo bitahura abarundi bakabitahura n'umwanya muto gutera imbere mugabo n'abarundi nabo ntibabeshwa oya umurundi n'umubesha umurundi wenyine arahitamo umurundi wenyine arashobora kujija akavuga ati uyu muntu yarapambanye abarundi niko basigaye bameze niyo mpamvu rero mvuga ati 2040 icyo nzi jewe mu kwemera kwanje iterambere ry'abaririmbyi bateye imbere si 2040 ndi sûr certain même na 2027-28 hamwe twabandanya ku muvuduko twe turimo nkuko je ndabibona bazoba bateye imbere umuririmbyi yamaze kwitahura ariko cyangwa umuntu tena wabizi mu komedi yitahura bazoba bateye imbere nibazorinda kijanye bafite 2040 gusa ni cyitegererezo mugabo iterambere ry'umuririmbyi ndirimbo ico gihe kwa none umunsi arabaririmbyi bagira ama income kandi ibintu bitaratungana neza batabitahura cyangwa bibaza rero umunsi kino platform bagiye uratumira abantu bazima abantu baza bafise ijambo package ugatumira umuntu ngaha akaza inyuma y'ibi n'ibi bamaze kumira imiriro bakarangiza hama mu nyuma bakaza bashikiriza ijambo riza ryubaka abantu je no vuga rero yuko ari uko nuko ndayibona sinzi ko nakwishuye neza sinzi ko watawe tugushimire cyane Simon Mavumba nizere yuko ugiye kubandanya dushigikira Buja Night Comedy reka tuvuge duti merci beaucoup asante sana aya amashimwe cyane kuri Simon Mavumba